Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki pai ba bat ki kun hun seng bhalang ba pher haka khat khandai tarik unok pra arjar khat khandai kila shat kmen hado kata hadien baka yeng dorbar thau an jong jela kala menjur yakarai bandawa na ka sarkar India bakan pentre kamno daga airline permit haga jela Meghalaya hadien baka sarkar India kalawan ra yaka ain Citizenship Amendment Act arjar khat khandai ka ba plelat ya ki jinglong nongsong snong jong ki phet wir rit pat ki bawan nagari Pakistan Bangladesh bat Afghanistan kat baka dorbar bakar pang jong yeng dorbar thau an karang ya chakman daki hajar ngut ki pait ba bakan thup ru ya ki seng bhalang ba pher ki la yelum lembung ha phlau jong State Central Library Shillong bat kumju ru ha pedeng surok kabawan na Shillong Civil Hospital ban lecha IGP bat Shabarik hagi kenta shwaban sedang ke dorbar bakar pang jong yeng dorbar thau an kinong yalam bat gidkhot ka KSU FKGGP RBYF bat HNYF kila yait pait ba nadu jayau Chapel Road shadok phlau jong State Central Library da jing thmu ban lek up ya ka result ka bami na jing shimrai jong yeng dorbar thau an halor jing dawa ban pentri kam ya ka airline permit haga jela haga joka por gi nong ya lambat gid khot ka Confederation of Meghalaya Social Organization kila mi pait ba ban yalum lembung ha preng ka surok ka bawan Shillong Civil Hospital bat ka bayat sha barik bat IGP point kumangitip mendas ni kadai gani ka special session jong gani pass ke resolution jong ILP bat tunggi di khot ki bala sha sitom nadu por mensua aga banyak ki nak bentar kebaga miat jaga cep pendiri bat khamtam aga bai de isu jok ILP ni snudai bangin up rekat lang kum borok sau seng ni up rekat banyo snow ya ka ai kaban mi la kata special session te aga bai de bagani kerpa de khot jungi bangin long gi ba jai aga bangin ya jai daga silent procession bangin let yang dia post State Central Library bangin up hadut lakut kata ka procession hadut lakut kata ka session Bangladesh go back! Bangladesh go back! Bangladesh go back! CAB! 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 Bangladesh go back! Go back! Go back! Bangladesh go back! Go back! Go back! Hari lejam government em Islam em Islam mat perang mat perang Bangladesh
Abstand med pigi paiba bal ki pala khot jong sing ki bangi lai narus na marjar khalai hado onek sngi ka bamanta ka khar khandai tarik jong sna marjar khar khandai bunai Desember hado bangi lala ban pen poi sa thong ban pen bor ya sarkar bakan sim ya resolution bak haban menjur dai yang dorbar thawain banong hoi niladon kam ILP ha ka jala ka jongi kalau ngai ka basusi bat khindiat namar naro bagi yakhi ka ILP ki beliau sarkar ki MLA uai room keren ka ILP po assembly ngai hakani ka kanti ka bamenta philayong dan kami ka assembly dan kami ka ILP wat ka Kongres Parti ka par bayalam mumukul sanga ula persya horkit hordang ka ILP nilayale katto kanno ki khot kila sakem kanno kila sabam kanno kila satit kanno kila songjil Henry Kempen Snow, Henry Hakani Kanti Menta, Nilala, Ban, Ong Yaki, Bahaka Arjar, Haka Karkandai Tarik Muntos Nem, Jong Bunai Desember, Lada Premier Shang,
ya ka dorbar ka balong special banon rai ka resolution ILP nyin lei sei phi na ye Tekane kare ke sino meningkong bangilala anten komo sarkar ki paus nam na do bingayo ka hill state badhado manda nilayo ka ILP lingba karai jong sarkar Meghalaya tangba paiba ka no phi ba kampadei par kapor ngini song kliktino kampadei par kapor ngini song thia thai no kajingere sakhamat kadangap pia kloi banis lokti ya kajingere amanawan Kadao balong baka jinpas ya ka resolution ILP da ka Meghalaya haban rapat siya ka sarkar kami ka badan po Delhi kanong em ne hoy ya ka bangin adap kli yung chief minister ha ka meeting gi baladap umpala ban kransyai tengi kumpay ba ni hablong ni bapan khre sashi sin nado gane kasni ni haban sim kamu nado gane kaya ka minute ka bamenta nyimlong man silong klikti hinrei ni habyak side ni habyak hi bat ni no yalam ngin sai kundo lasai lachi singi ter banyawat kilat kelenti kumno ban penkomo pat sayau Amit Shah kajingele kanjur namar ngilayoi bahaka original ILP ka khasi jangkia Garo district kadon henrei haga notification ngawak sarkar kala extend ka ILP ha Manipur ha Dimapur bat kunta ter ki district kiwe jong ki jela ya ka ILP hang to larong ya ka jongi pat ha ka preamble jong ILP laweng kata kadai kadawa kabangi ha mani song perhat balai baweng bat kata ke jingkeli balai baweng kandai kadau yang ni bangin nahaya be habaki jor na ni khaman ha banye tenge susu na ni khaman ba sashi sen kadai ban rong biang ka ILP ha kata ka notification nyemtep ayu ku senjam ke sarkar Meghalaya kan sim hadin menta kasni mana kar bagina yesong pa assembly nado menen ngilas nguto lupa bangi kum nginong yalam seng halang rengkat baru pi paiba bat baro ki khot seng balang shwa ban sim resolution ka assembly ban pentrikam ya ka ILP ngiladap sim somangi kata ka resolution badai pentrikam bat don kam ya ka ILP hagan ni jala jongi layaki da ka jai ben rewi la bon snam bat baro ngi sakhi ya kata badai lingpa kajingle jogani ke sarkar BJP kabatmu mamot an pendo jai no yang ki jai beri berit pai ha kani kathain lamingi ki jongi ya kaba ni hi kum ki kunhon seng balang ngila syam ya garai ban pha ya ke sarkar Meghalaya lingbau speaker bodai ban khat no ya kata ke special session babaro kinong mikmat ki ban rai no ya ke resolution ban pentlekam ya ka ILP hak ni ke jala ke jongi badai na kata kadau babaro mangingi sakhi hak ni ke sengi badai banglabu lupa kita ki kendon balaraki ni kinong mi kemat kimla wan khat ya ka assembly upai ba hiru un khat hi ka assembly kumbalong mata ke sengi hak ni ke por dei lingma ka ni ka assembly jong fi ki pai ba kabangi nyala ban pen komo yakini hiru phomot kinong mi kemat banong tang kami kesur ban pentri kamno ya ka ILP hagani ke jala ke jongi ngidang hap ya kata rai jong ko sarkar po Delhi bakan ailan nam yang ke jala ke jongi ban pentri kami ka ILP tang kami ngong yepi kani ka ding jing kesuthia ya baro ki khun samla jong ko pril nyotrap ban penkan mau bangi yes nokti bat kari India ha kinong rem baper kila yang kata ke schedule kabang nyada ya ka hop long bre man bre ya ka riti ke dostor hinrai pat kaan menyada pat na kita kinong mai banwan sejala ke jongi hapok ke schedule kamdan tita kadang umla baginau bangidan ke schedule on my ILP show yang ni lada ke jala Nagaland kayo ya kata ke article 371 ba ka ILP kane ayu yang ni banginyo ka ILP ba ke schedule dai na dia ni thoi pi lada ki jai bre naga
Kidang not, banpan lah kajong constitution bakalama negeri India. Kane EU yang iru baginyo yang taga ILP kajala kajong i. Nada sarkar India kadang pande. Ngimpenkan mau biang ya kapor jogi longshwa manshwa kajong i kei kagenman bagi sign batki. Bahadu mentah ya ka instrument of marjong ngimpat sign ban march lang bagari India. Dia kata daw nyihapan keladian biang ban penkan mau biang sarkar India ya ki condition kapag kita ki longshwa manshwa kaya sign bagi sarkar India kisim kajong i. Lama pun rong kikawe nadu bami hadu basap mire ban kan mau mire kekon uhun nyutrak deadline balana baro kita kan ring fongot kinamla ban khad ya tak dor ba kerpang ni special session ban pas ya kita ka resolution hame dei ka ILP nak liang ni jud khot ka seng ngila thai ban snap ngila shen ya karai bangim ban se ban de se nayeng ban pan ya ka jubab tang hadin ka tu ka ni sri lami hakilat patai kubur ngisro buram maka sukar jala kalapan bena mamanta kaski ka khat khandai tarik lapan bena ban khat ka doba karpang ngila shong tai po yung doba thon po assembly wayo snok yang tai le jong ginia handai ka khadu khadwai kami tang kawai kasor kata kalong baro andre phungot kipriang ya ka LP ban pas ya kata ka resolution bangan on parai kane kade kasin ka banangkong kapan sia po sarkar jala bakan pas ya ka resolution Daitang kawai ngakwa ban keren pi ko kipari kamdai kapuar nya keman banong lapas sekta resolution layo ILP hendai em idang habanan kam ban tiet jengkang charpo nang ba dali long ki bala kre ko kiparari ka jingele ka chat benreu ka em ka yang kumde ngasro banong kamdai ka jet pajam daw ka chat benreu ka pen e ngiu na kapor kapor ni nang ne ka jingai chai ko kipari perdo persam Ilong pati peril tablay Bat ngin buram Yaka tiya cukiri teman hakaman nor Bat kapongsan kalong Iktenru Yak tiya cang wakian nomba Itiro sing Takarwo kamak hadu ngakwa aman keren Bat ngasro sibit kentit sipentang ngasro banay kubay Yaka sokar jala kamala aman pas kata resolution Raitam kaway ngakwa alay kubol sokar kalong Ontang sesokar Syabaro kinru pomot kita kinong mikmat kiba upay ba jong kajala la pengkup lo ayah ta kemuhor mentakas ngi filapas ya kita ka resolution iso keman bat ngi priang handai ngakwa bandong ngakrais tang kenias ngi ngi sayo balang tai hene po sakar jala nama lawan sa kita kikis master ter lama dor ya kita ka resolution sepo nomba adali tiet jengkang dadar ya ka sukar BJP one pai ja kawai kasur penpena po rilon kasi po jela bro kawai ya kawai kesor bang filayo ya ka ILP nama ngakian ni kata galong nama ngakian ni kata galong po kiparing apa suruh siya yang ni ya ka kitin kasi mangira tawa ban rung no kay siya diru kinapas sa resolution handai menta kata kadang sakot po na padali namkwa bakar resolution ya ka ILP kan lo tonjo handai aku abang dah kebasai cepat andre pumut rakyat kita harus resolution marmar cepat nampak dali la dari la syai la sisi one pai dah kau kesur bat aga jubak cepat cat bendeu jungi po jelar kawai bakasokan dia ka priang bat kala muncul ban pentrikam ya ka LP po jelar jungi lamda kumta kan mau ngilajim ya kawai kerai galong bakata galong ngan pentrik ngapan pentrikam dalam kejongkian